संकल्प योगी आरुच मुनिर्योगं कारणमुच्यते योगारूढजता सेवसं कारणमुच्यते यदा इन्द्रियार्थेषु न कर्मसनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। कहाँ गयो आमा? अहिले एक ठाउँ बस्यो, यसो 5 ठाउँ बस्छ खिचिदिन्छ। पाठन हजुर किन बस्नु पर्यो तपाईँ? के म पिसा भएर पाठन राख्न मन लाग्यो यदा इन्द्रियार्थेषु न कर्मसनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उदरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्ताख्यो येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनः सुखतृप्ते वर्तेतात्मैव